كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحساب كل الأعراب في خدمته أزكى النسب أعلى الحساب كل الأعراب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمتي نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته subahlah nyata lahirnya Nabi sebutlah malam sempurna Nabi tinggilah Rasul lebih termanyang petunjuk jalan dilalah Nabi dilalah Nabi gedung mulia pangula nikmat petunjuk umat syariat Nabi gedung mulia pangula nikmat petunjuk umat syariat Nabi tinggilah bangsa lebih martabat dum orang Arab ya khadam Nabi tinggilah bangsa lebih martabat dum orang Arab ya khadam Nabi tunduklah gaya duduklah badai bekahlah bulan isyarah Nabi Jibrail datang malam Isra Tuhan hadara yang suruh Nabi yang suruh Nabi capai mulia niba awaifun ke umat Nabi capai mulia Allah na ampun niba awaifun ke umat Nabi Nabi Muhammad mulia kamu ijabah Nabi Nabi Muhammad pengulai kamu
mulia kamu ijabah Nabi.